Habari zenu ndugu wapenzi wasikilizaji watazamaji wa masomo yetu ya Kiswahili. Ninaitwa teacher mwalimu Apoji Star kutoka hapa mjini Kigali. Tunakuja hapa kuwafundisha Kiswahili vizuri na pia mnaenda kujua mambo mbalimbali katika Swahili. Bila kuchelewa, unatakiwa kuwa hapa kwenye Apoji Star University, chuo kikuu cha university. Hapa tutawafundisha Kiswahili vizuri na pia mtabahatika na pia mtakuwa wenye mafanikio. Kama kawaida naitwa Apoji Star kutoka hapa mjini Kigali. Hivi tunaenda kuwafundisha Kiswahili vizuri na pia mnaenda kujua mambo kadhaa katika Swahili. Nibyo navugaga, nitwa mwarimu Apoji. Abangiye kubigisha igiswahili, somo ry'igiswahili riza kubafasha neza kugira ngo mumenye ibintu byinshi muri Swahili ndetse no kumenya amasomo atandukanye akoreshwa mu Kiswahili. Bila kuchelewa, hebu tuanze somo letu la Kiswahili ambalo linajikita katika mambo mbalimbali. Tudacherewe, reka dutangire somo ryacu riza kwibanda ku magambo atandukanye. Kiswahili. Tunaposema Kiswahili tunamaanisha kwamba ni somo la Kiswahili. Iyo tuvuze iri jambo Swahili cyangwa se Kiswahili, tuba tuvuga ko ari igiswahili cyangwa se igiswahili katika Kinyarwanda, mu Kinyarwanda. Tunaenda kujikita katika somo salamu maamukizi. Tunaposema salamu au maamukizi tuba tuvuga indamukanyo. Tugiye rero kwiga indamukanyo mu rurimi rw'igiswahili, urebe uburyo ki uzajya usuhuza abantu batandukanye muri Swahili. Asubuhi ni mu gitondo. Asubuhi. Hebu tuone mifano mbalimbali katika Swahili. Reka turebe ingero zitandukanye mu Giswahili kuri iri jambo. Mifano mbalimbali. Tunaposema mifano mbalimbali ni ingero zitandukanye. Habari za asubuhi. Mwaramutse neza. Tunaposema habari za asubuhi tunamaanisha kwamba tunasalimu mtu ama tunasalimia mtu. Iyo tuvuze habari za asubuhi tuba tubaza umuntu amakuru yaramutse, abari mu gihe cyo mu gitondo ubaza umuntu ngo mwaramutse. Mwaramutse. Ashobora kugusubiza ati ni nzuri cyangwa se ni njema. Anapojaribu kukujibu neno hili ni njema, yagerageje kugusubiza iri jambo ni njema cyangwa se ni nzuri, abavuze ngo twaramutse neza. Katika Kinyarwanda, mu Kinyarwanda, habari za asubuhi ni nzuri cyangwa se ni njema, ni meza cyangwa se amakuru mu gitondo ameze neza. Muchana ni igihe cyo kumanywa. Kumanywa tuvuga muchana katika Swahili, mu Giswahili. Habari za mchana. Mwiriwe neza. Iki gihe ni igihe cyo kumanwa hagati ya saa 7, saa 8 kugera saa 9 cyangwa se hagati ya saa 6 kugera nibura saa 9. Habari za mchana. Mwiriwe neza ni nzuri cyangwa se ni njema. Twiriwe neza. Twabonye ko ni nzuri na ni njema byose bikora kimwe. Ubwiye umuntu ngo ni nzuri cyangwa se ni njema, ubu mubwiye ngo amakuru ameze neza cyangwa se ibintu bimeze neza. Ni nzuri, ni njema kama tulivyoona. Salamu za wakati wote. Hebu turejee katika kwenye hili neno ambalo ni wakati. Salamu za wakati wote, indamukanyo z'igihe cyose katika Swahili. Ni bora kuchelewa kuliko kutofika. Umuntu umwe yaravuze ngo ni byiza gutinda kuruta uko wakererwa. Nyamuneka rero aho kugira ngo ubure iri somo wakererwa ariko ukarireba. Salamu za wakati wote. Habari zako. Tunaposema habari zako tuba tubajije umuntu ngo amakuru yawe cyangwa se umeze gute. Habari zako. Habari yako. Habari zako, habari yako. Iyo uvuze habari zako uvuze ngo amakuru yawe cyangwa se ukavuga habari zako cyangwa se habari yako. Ni nzuri cyangwa se ni njema. Icyo gihe umuntu abakubwiye ngo ni meza cyangwa se amakuru yanjye ni meza, nta kibazo mfite. Hujambo.
Umezute. Tunaposalimia mtu mmoja tunaweza kutumia neno hili katika Swahili hujambo. Iyo dusuhuza umuntu mu Giswahili cyangwa se dushaka kubaza umuntu uko ameze, dushobora kuvuga ngo hujambo. Umezute. Nawe akagusubiza si jambo, meze neza. Umezute, meze neza. Hujambo, umeze gute? Hamujambo, mumeze gute? Tunaposema hamujambo tunamaanisha kwamba tunasalimia watu wengi. Iyo tuvuga hamujambo tuba tugaragaza ko noneho bivuye kuri hujambo tugeze kuri hamujambo, ahangaha bwari mu buke ariko tugeze ku bantu barenze umwe. Hamujambo, hamujambo, mumeze mute? Hatujambo, tumeze neza. Wanapokujibu hatujambo wanamaanisha kwamba hawana tatizo lolote lile. Iyo bakubwiye ngo hatujambo, mu byukuri baba bagaragaje ko nta kibazo icyo ari cyo cyose bafite, ahubwo baba bagaragaje ko mu byukuri bameze neza. Hatujambo. Vipi, vipi, iri jambo vipi linamaanisha kwamba unasalimia mtu ambaye ubusuhuza umuntu mu byukuri muri mu kigero kimwe, nimba uri umusore, bantu b'inkumi cyangwa se abantu bakiri batoya. Nyamuneka iri jambo vipi ntuzarikoreshe usuhuza umuntu uri mu kigero cyo hejuru cyangwa se umuntu ukuruta. Iri jambo vipi urisuhuza umuntu mu byukuri muri mu kigero kimwe. Vipi, bite. Safi, safi inamaanisha kwamba unajihisi vizuri. Uba wumva ko rwose umeze neza, ushobora kuba mubwira safi, safi ni byiza. Shikamo, mumeze mute cyangwa se umeze gute? Iri jambo shikamo mu byukuri uribwira umuntu wubashye, umuntu ukuruta. Ntago mu byukuri iri jambo umuntu mukuru ntago aribwira umwana. Iri ni jambo mu byukuri rikwiriye abantu bakuru bari mu kigero cy'imyaka yo hejuru mu rwego rwo kububa. Shikamo, mumeze mute cyangwa se umeze gute? Marahaba, marahaba. Tunaposema marahaba tunamaanisha kwamba ikiwa sisi ni wazee tunamaanisha kwamba tupo vizuri, hatuna tatizo lolote lile la maisha. Mu byukuri tuba tuvuga ko tumeze neza, nta kibazo cy'ubuzima dufite. Marahaba, tumeze neza. Ushobora kubwira umuntu rero mu gihe cyo kumushimira ukamubwira uti asante, asante, murakoze katika Swahili. Asante, murakoze. Ubwo iyo ari benshi uravuga asanteni cyangwa se asanteni sana, murakoze cyane. Tunajua ya kwamba somo hili limekuwa lizuri kwenu na pia tunafahamu kwamba mumesha lifahamu kabisa somo hili vizuri, na pia tupo hapa kwenye Star University kuwafundisha Kiswahili ambacho hakina makosa yote yale katika maarifa. Bila kuchelewa lazima uzingatie masomo haya ya Kiswahili vizuri na pia utakuwa mwana isimu katika Swahili. Nibyo twavugaga rero aya masomo aha mu byukuri agiye kuba yabafasha cyane kugira ubumenyi butandukanye mu ndimi, kuba bahanga mu ndimi, gukomeza mukamenya ibintu byinshi cyane. Tunawapenda sana ikiwa nyinyi ni wafuatiliaji wetu katika channel hii ya Swahili ambayo itawafundisha lugha mbalimbali katika Swahili. Bila kuchelewa usije ukakosa kujifunza masomo haya ambayo tumeisha waandalia. Asante sana, kwaherini.